ene enyasem kito ampaya ebedwa me say first time mabasa Ghana party in the park, isn't it? My baby na enyasem kito adofo nyina wa ha na me say ya be hu me nua be ma bia wono wo si wo mo ye transfer wo hwa PayAngel transfer according to odi omo app on kire me no wo mu sika no ehwo dwo sika no wosoro otimi hu se sika no mu odu wo diska kakra pounds kakra bia Ghana wo benya sika bebre ana me se na de papa de ho anempe meto wo chimi nua be ma no na me na twetwe nkomo enti me nua no ne adofo wa ye wa ha sei no me nua be ma ye bedi kan achia wo na also wabodin atra Juu TV yahwefo ene etiefo na afei watchra ye ne a utumi ye yo ye ahwefo ene etiefo ye frame Daniel PayAngel money transfer aseye na Juu TV ababedri ye frame ye sikamane bofo PayAngel na tisenia wo tisenia wo ye we intro no di ho adanse no se ba ne se wo mani sika akọ Ghana na wo pe eye money transfer adwuma a wo mo wonti ase eye Ghana terrain no mo tinioma ase etimi hu se sika na wo mani akọ no kokodi dwumadi esurunku binti a wo se ma rate ho dwo a na chese PayAngel money transfer, the best money transfer service to Ghana. Nti ene yeso ya gimo fel so nti sene sa netie se ba no sikamane e dia unim se nkofo bebre eyebi na ya na ni amanfo bu samene se e dia na danso e wo PayAngel money transfer ho. Number 1 ye rate ye di ma wo e danso. Number 2 minim se o sendi sika na o mani sika akọ Ghana o pese ekodru ntem swift fast nya fe na wa send sika no na ye say pending enkoda enti ye customer service de edutwam program na ayefede mu ya mawe program na ayefede mu ya bumu program na ayefede mu ya bumu program na ayefede odem konka program na ayefede mu ya. Keep watching Juu TV and subscribe Juu TV. Das now him Bible cracker or say few many are called but few are chosen. Transfer money transfer no bebre wo ho na emum menua dia he ne pese wo choose PayAngel sika money bofo menua be ma to awon komo bonus yo ti se ne na America no na o kan ye no dia afa Thomas mu yie pa o see many are called but few are chosen into the chosen one no and ye di ho adanse a kire no na mami Juu mami nka ade ba ko a edanso eno no eye sikamane adwumaku a ewo wiase afa na nyina wo munye bi PayAngel nko na ye bi eni se wo di PayAngel e mani sika ekọ Ghana ye ma free life insurance. Free life insurance na any say yeah any say say bia wo maami bi wo fa unia bi wo Ghana your friend is saying ba ne say bia wo mo be call hospital any adi on say sometimes you me fro hey maami sister me here ska o say maami you didn't call hospital and I say of course you nya care scan you now say month no baby a month na bunti afa no o calculate yensi so no na ye free life insurance na bem eno ano say odi nipa kro na to so eno ani say o frɛ yen na we claim ama no na anything say wo you be a wo mani sika ko Ghana a minimum of £100 na just one send ya bosomi dia wo send £100 and fa ho nipa ba send sika na koma no sa nipa wo de na to sa free life insurance or qualify your friend a remit care life insurance adwumaku ya ne o ma din sa wo so a wo mo aso yasne a ye di airbro free alliance life insurance wo mo ne di ye ne o mo edi sa adwuma enti eno de ye number 1 A1 menua bema what shock me pa in fact minti bi dawo say ye wo transfer kwafo a ye money transfer na nka me de money transfer me ye no boso me nya sika keto o minim say wo a wo hwa me so sa na wo so ye money transfer enti ensema me nua be make men taking it tra funny serious say wo be ye money transfer
na ye sign amount life insurance or insurance me boa life insurance life insurance free life insurance mi kura mu mo wai enya me nko an me fo wo so ka ho wo a wo hwe me no wo so ka ho bo mode ya me sign community abema no yasum ye de ye peso ka bebre kire ye na ye hu de PayAngel money transfer etumi ye me nua abema ye nko yo na me to aso so a say ye app no Chese ya shastia to your boss in ya ye app no send ye be ya so who you so easy to use o sign up easy to use information be out the mama ye be secured broni beka say ye FCA regulated na chese ye enkrabata wo mo hwe sikama ne adwuma kuo so e wo UK abrochima mu ha no wo mo nsa hye yase enti say who you so ye ya bibia ye secured. Very good. I think so. Adia baako Julie me catch on say ye ni akontupa. Enter akontupa life insurance. Utimi you to your app no editor akontupa life insurance. A woman so ye funeral insurance no. Oto the app no to na say wetua bibia monthly. Kama no so da form ye pa. Yeah. Enti any PayAngel money transfer dear. Se wo hu yan na che se enu anu no last stop ne ha me se mi kuram twa me nua ba ma wakasa mama to makoma so na me senia me ye money transfer no me nua no maka o abrochire ha ye na ye nyame adom ye yire ye ho ye adwuma edi kofie ekoboa ya busua na se wo ye wadwen se wo be sen ni sikande akofie na fe wo be se ne enkrofobia mani tua wo mo na wo te ho atwen wo betena ho don hwere ba miensa na sikai mai na ya frɛ meto mu o sika mayo na ho te Ghana no wo pa because wo hia sika no e de aso wa ade so de aya ade me nuanom ne adofo anya grobi ne edie mo obia mfa ne serious na PayAngel money transfer ha mamu fe ni agobia mamodin ase ehwo a na obesani ni sika me nua be ma me pese wo wie wo cheche wawie ne mame ade ba kwa me di betwa to ne se wo se wo mani sika ya na o pese o find out say bia be de no mo nsa aka utimi sendi ekomomo mobile money utimi send ma cash collection e che say banks aye ne omudi nsa wo so no nkrabata e wo Ghana afa na nyina no ubetimi akoho nipa odi sika no command no obetimi akoho no wakwa akoje afensi so obese sika ne kogu bank account mu Ghana nso a straight enu so ebekwa akwa akogum e na e-levy bia enche no e-levy uni no na me pesa bibisa no e-levy bia ni twaka uni e-levy bia ni twaka o mani si udi PayAngel mani sika akọ Ghana uni e-levy bia ni twaka enti ne wo hono no your phone number ofra Keep watching Juu TV. 24/7 the show mu ewiemu ofra yen a ye beje wo so 079 08 06 1086 mami nsi sudua 079 08 06 1086 ena ewo WhatsApp so enti se emfa ho bia wo bia ofra ye wo WhatsApp a beje so betimi so send your message ti se ne wo kan ye no so obi hia problem bi o download na hia problem fra ye straight away obi beje o so no what no bo ase a kirechwo mu na se mo de wo mu ni se wo pese wo kan anwena wo pese wo kan igbe wo pese wo kan fante wo pese wo kan hausa wo pese wo kan french wo pese wo kan brofo wo pese wo kan asante kasa bia wo pese wo kan Ghana kasa bia no request obi no wo be kasa yeah that's it me so me that's it program na I have heard mu ya my way program na I have heard mu ya boom program na I have heard mu ya boom program na I have heard other konka program na I have heard mu ya. Keep watching Juu TV and subscribe Juu TV. Ofra me pa cho me misa wasem na wa se obi transfer na charges no so to say hey charges be any ho hwe free o send sika akọ Ghana free untua bibia free money transfer free life insurance free money transfer free life insurance na umpe we na umpe die
open tokwa ukoko anadebe na ope obia sorry waka na yemma nyina yemfa yani enkyere PayAngel money transfer minua be ma se wo wa enchia bi chia wadofo in ewo Ghana wo betumi achia wo mo se wo bibi ka biam so a wo betumi aka yo eni enchia sronko me de koma adofo mu yusu PayAngel money transfer nyina minim say ye cameraman powerful man or no ye PayAngel customer, big ups to you. Any adofo a wo mu yusu Juu Tv any adofo mu yusu PayAngel money transfer nyina wo mu enti ena ye di djuma ye die wo mu enti wo mu ho adwene pa enti ena ye djuma empanyimfo ena mamen kan so ye djuma empanyimfo nyina ya Ghana fo nipa djuma no nipa ne sasa djuma na so ye Ghana ni enti onim system no mu yie pa owo nim die soronko enti na watu no bo ase ahyehye adwuma yi a ye de bre Ghana fo enti me hye obi ankran me chia obi na me hye obi ankran se country of the phobia no what for country of the phobia say Ghana adwumakuo soronko a eye money transfer adwumakuo a edimu operate from UK any Canada eye PayAngel money transfer minua bema why ade yeda wase wachire chirem we de me na wase wakra krem o wachire chirem pa enti se okwa ye transfer we ha ho kra wo phone no twi wo phone download app no ewo phone so na bo modern a na say ni usika mi bisa no say ye charge ana o say there be because na me pese ono ankasa ebue na no eka wo say charge bi anim eye free sika money no edamufo eye free enti mi nuanom mo modern a say mo be ya money transfer ewo PayAngel Juu TV na wo hwe no Kosua na hwe Juu TV ai bo modi ake ka kira adofo say de sika mani a ewo so a obi a ewo sa wodi ohu hyem na wo send ni sika e de fa ho eye PayAngel money transfer